HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong vanoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni March nisim somni ni khwa Eimi Times sa kon chule vanoi Thusoh chum ke lakhom phabab ho ni khoma sani ni ha chun avet in Lamka khopi sung boina in analon khom ke in hi hicha chun mal pasal khat in ahin ho an chan kyu hilovin mi tam ta an ke tong kha in zan sot nung ki san chun nu naw chapang tam ta lungling lawin an in hi boina hong ki pat dan chu ahile golang chapang phabab in shermet leikom la a mobile tower khana ponlap an khaido ukun chu aza anum lo loi khen khenin anado dal siwa boina hong peng do ahin hicha kun chun boina hong kho se in Lamka khopi sung chu cham khat boina in analon khom in nu naw chapang muthai lovin anal ha ovin hi hichi kino to na achun mar pasal golang khatin ahin kho anachan in tu chanhin athilong vui ahinai pon hi zan swat nung boina achun boina bolhon district hospital zong agasa buiman ovin chule IB road a KKL complex song halha din anagong ovin hizong le analosam ovin hi district hospital ke bulu na to ki saizin to example district doctors association honjong den na thupon anei ovin akoi ko indam do in nei ho za bol din nge na anei zovin hi Thusoh kho che to kilan in district administration Jomi students federation like KSO churchamper hon zan hi chun khopi sunga total shutdown ana phong do ovin chule police le central security force hon khawta in duty abol ovin hi alangkhan district administration le Christian Goodwill Mission churchamper kithon gamsunga chamna lungmon thaina ding in khulhang asamhlon in akina ke bo zongle all akanga seito ding bidoi neipum in panasata in alakhom lon in hi district magistrate sisipul in district sunga jani ka a boina Thusoh to kemanin mi pite hetin avelin nge na abolkin in hi boina hin alanga lungzen na le wangsit na hlun hi geldo oding a hi ati pum in munchum abuluna ahidan tulhun ki za tolhan in kinta a chamna sima dan lamol su tup ngai a hi ati hichina ding hin mi pi lam hi han lam kai lam kiloi khomna lam hi zongle boina sembe lo a ki chamna ding zo a panlah din atim e chamna theini dinga koiman boina semta aloding koiman ama chama dan na to ding abol loading abol le dan nui a action khawta la hiting boina so thei ho dan vasi ho koma loiding district administration le law enforcement hon chamna abol now nung thop a community te ni apat lamkai hon boina athua a selep gu cho dio boina ven na ding a curfew ki koi za bolding mi pin dan le mol a za bolding in ange in hi district administration in boina so thip na ding in angai cha zo si a pana kilah in dan pal ke ho chunga akitopi go na ki peding hi tipumin hi cho hi ki tu mon ho chum koya chamdela cher khom theine ding a hi ati hi to kilhan in jahin sunung chun Evangelical College of Theology ECCI Neru Maka Darun Kumar DC Shipurlam kaina in CSO lamka ho to khom na an in hi cha chun SP Prakhal Pande jaw na in kabit KIPZS IG Law and Order chule Assam Rifles 27 Sector Brigade Song Azalvin hi hicha chun CSO chom hon District Administration hetpeh nanuiza declaration anabol ovin hicho chu ahile kitha ke mat su beiding zat lanam ka a kilungto na le chamna sa de kitha ke mat dem na sangta kinai in khatla khat chunga thupalo kila ho chule thilla lo ki su sin ho demna akine zin khala khat ka a khe thim tolo no zo se ke ho chammo imacha ompoi chule he chu hi Supreme Court dungzui a sei the hi zongle hong ki ngai to ding chule kina ana su cham ding hi eima mimal mo po na khat hin koi hole bi zalanam khenna lo a chamna lam zo mano khom angai se ti ho hi hichi declaration achun Kuki MP Mar MP Jomi Council Kuki Khanglai Lompi Jomi Youth Association Jomi Mothers Association Kuki Students Organization Jomi Students Federation le Mar Students Association Lamkai hon soi akai win hi CSO Lamkai hon ke holha na nei utokilhan in zan hilha langwang hin heji thu ki su chan hin buina imacha amnai pon muntin veng sung lampi lamlin le buina ho sona theidin mun ho a nupi ho duty abolvin buina lo teina din pan ala ovin hi
Official confirmation lova in Manipula VVIP khat hong khol zin dinga kigutna achi hazing in ahi kigutna hi Prime Minister Modi in Manipul ahong vilna ding to akimat hil kilom 18 ta asan thei thulur khat in asai in hi social media thu ki mudan in Prime Minister Modi hong ding sumtam ta aluna in Phalwang Pokpa Cricket Stadium pi Aheloute in kigutna ana hi hichumun ahin tu laita in parking gallery approach ti ho simsing ve ekiti chule million ho kolzin na ake bolzi helipad le lamlen panga thing tho wooden barricade shin zong achil hazing in hi VVIP ho chi thina ding khabam lamkhai maning le chumbri thong ki ka lampi sim phatna zong achil hazing in hi kigot na himi tamta in Prime Minister Modi huna ding hinte tia ta san thu ana phong uvin hi ahin la officer ta confirm wang hinai poi chule in farsunga security zong hata su khaw hidan report hon asai un hi akisai pi government officer hon jong imacha asai do nom po ve Mr. Bob Kating Memorial Kingona atu Saina Defense Minister Rajnath Singh Mizosin Nam Nation hi Thildang Zosi Sanga Amasupena Koide Inge na ana inhi Arunachal Pradesh Tawang India Gamsunga la lut hi bangin Jammu and Kashmir zong Meijang Changkhat cha Kaplova India la lut hitin Rajnath in asay inhi Major Bob Kating Memorial Event chu Indian Army Assam Rifles le United Services Institution of India USIN anagun ho mu hi Manipur Naga Bob Kating hi 1951 Tawangam India la lut na ding pan na sa anala khat hi ama hi Indian Ambassador to Myanmar zong 1972 pat 1975 chen anapang in hi chule jabol na Military Cross MC MBE chule Padma Sri Zong PN Hin Nagaland Chief Secretary in Zong 1967 in good in ana in hi Mizo Simbob Kating banga ato ading dol duty hi lungthim thing ta le kicha na nailo atu mo so to ka asya pang atong ding in Rajnath si intil hona ana in hi Major Bob Kating Hin Tawang Gambau Hilo Northeast Gamsung Zong India la lut na ding apan la na pacha na Rajnath in apin hi Saldar Vallabhai in Gamnyau chaho India agop khom to Bob Kating na to ateka in hi Jammu and Kashmir in jong mai chang khat cha kap do lova India akila lut hi tin Rajnath in asay in hi NASA astronaut Sunita Williams lab Barry Wilmore Chu Jan his rinka Nidan tumna minute somni lasagi Lamin Indian Standard Time tune International Space Station ISS akonin SpaceX Dragon Freedom Capsule Florida coast Tallahassee analunglan tan hi Sunita William le Beryl Wilmer hi astronauts ni hagule election Griboinkin in ahin kilon pilan in hi Amani hu do na ding nasal SpaceX kito khom December 2024 achu ISS muna analeng luthan ahitai NASA Thusoh in asay na achun nidan som le sagi sung ahong lenzo uvin damselin achu na dimon nalung tay tawin ahi ati Sunita William le Beryl Wilmer hi ISS munjona June 2024 achu Beyond Stellar capsule analeng do lhan hi hinla ni get bo umdinga kalsung teni chu Starliner capsule ke su mona omzia ni ho janile somge lagu ISS mona hung khosalan ahitai ama ni dam sela hu do ahitalan in US lab India in ke pathu aponglan in chule White House Thusoh in asaina achun President Trump panhat na zala lolhi hidan hata in atalang in hi NASA crew ho hi ni ho somli langa Post Mission Rehabilitation Program aneidu hi chusunga hi taasa dam theinelam vet kolna chil hadiu hi Russian President Vladimir Putin le US President Donald Trump Phalna anakeholana Ukraine gamsung inalzi mun pi ho bulu ahilaw na ding kinup to na ananei lhon ni khat zo bamin Russian in Ukraine gamsunga mun chum bom hi na nasata in chilha pingal in hi Kiev khopi air raid sharing gin in mi pitian ke sial na in noi leinui ho adal na ding un het sa an hive Russia in Ukraine gamsung mun chuma misar gupta le drone zakhat le somli langa lam anakap
movin hi chu abulu na achun Ukraine kamsunga train services electricity le central region ho aha tu movin hinla train service wang abuipo ekiti bulu na to kemat in Ukraine President Zelensky in mi pi chena mumpi hole sumi khu a hospital zang bulu hi anati hetpeh chu phone koran ke holhan to kemana US President Donald Trump in nidan nil hing se ke honlan chu alo hing lein kilem to na omdan le maban a ceasefire umdoh na ding lampi len ta ki hongdana ana phungdo an hi hinla White House a kon to ponchun gamten hi ka alhang pi a him kham na umdoh na ding bo hinalai se ekiti alangkan Russia in chilpa adaidan watsanan Ukraine sipai machan na to mi somni la thumpan a mana an Ukraine mi zakhala som sagi langa thlado na anai ding na anai zin hi Russia Ukraine ki boina chungchanga atha ben western gamlam kai ho tichu Ukraine Prime Minister Keir Starmer French President Emmanuel Macron le German Chancellor Olaf Scholz in Ukraine atosat le apampi danu na phongdo kinovin maban a santhai ta ceasefire umdo a chamna ta be umdo na dingai chan hidan jong ana phongdo ove Achisa 1963 kuma US President anahi John F Kennedy anakitha na thu to kimanin mi pi het dinga thu hu akikoi ho ponjal hitolan in Thusoh to anakimana thu simlui ho tam ta het to zo hi kiti hi chohola ajum President John F Kennedy chapa John F Kennedy Jr in Chulaya Senator anahi Joe Biden analekha thotna gamle namzo do ti chu traitor in anango in hi het te chu US President anahi John F Kennedy chu 1963 November ni sim somni lani ni hua tasas khopi sung Dallas mona motorcade alam anazui lai over Lee Harvey Oswald kitipan anakabli an hi hitia chu Thusoh holchil na dinga anakigong Warren Commission chun toltha na nei pa chu masanga Marine subsuiter khan an hin toltha na chu koima to kiloi lova achanga chilha pe hitia holchil na chu anachai u an hi hinla hichi classified documents chu ponjal dinga US President anahi Donald Trump in patsana 2017 kuma anapia chule 2021 le 2022 kuma President anahi Joe Biden in anu anazui tolhana tu khununga het do be thei tampi uma ahi hi chola a NSA 10 phengmai ni zen anasulu nuwakun het do thei chu Thusoh to kimana adia Oswald mading hi zochun Cuban lamkai lubo Fidel Castro intizana na seta ananaisin US in Cuban gamsung ahimbulu thei ahi tin aspaite zose kigaging san akoizun ahi ati Cuban spaite chu Havana mulle salam tipi pamchin hoa anachang pangve ekiti hetpeh chu President John F Kennedy anathat Oswald chu Cuban lamkai lubo Fidel Castro ngaidan le GP pam khan hinabana tol thana ananai masangze machu Cuba gamlam china dinga visa anadal hi hiti hozi achu Fidel Castro in visa le lungim na sangta a ananai zin akisezin hi chule declassified documents akon mudo thaibe chu Thusoh zawapat vanui geopolitical tension asan sa in chule security lam ngai kho na hate in akikhel sa in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe